Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu womusa muhle. Ngihlala ngisho ukuthi uNkulunkulu muhle. Uyohlala muhle empilweni yami. Angamboni lomunye lofana naye. Angamboni futhi nalongalinganiswa neligama lakhe. Ngiyohlala njalo ngithobile ebusweni bakhe. Ngithobile nasesiveni, ngithobe kubo bonke abantu. Ngithobile nalapho ngihamba khona. Ngoba uma ngabe ngithoba nginelithemba ukuthi nayithi ingoma nebantu baze babone uhambisa kwakhe. Ngule sayini lekufanele sibe ngiyothine ngoba thina nasenda kahle kusho ukuthi silisayini laJesu. Kusho ukuthi silisayini lekuvuma ukuthi thina sesisukile etintweni, thina sesisukile kuko konke lokungasikahle, sesisukile kuko konke lokubi. Namhla ngifuna ukukhuluma ukuthi leli vangeli lesikulo aliqali namhla, kadzeni laqala lashunyayelwa kakhulu nakulaba kadzeni. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi kakhulu ngifunze le ncwadi lengitobe ngikhulumele etikwayo lapha kuba Hebrew chapter 4, Hebrew chapter 4 verse 2. That's only verse 2. Ngizobe ngikhulumela etulu kwalo verse 2 ukuthi livangeli laqala kadzeni alisilo lanamhla. Kungeva kwethu sibantu lapho lishunyayelwa noma kwendekani kukhulunywa ngezinto letihlukahlukene singalivisisa kuqali namhla kwakadzeni lokho. Lapha ku verse 2 lithi livangeli lishunyayelwe kithi njengoba lashunyayelwa nakulabo bakadzeni, kodwa lelivi labaliva alizange libasite ngoba naloku baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhlitiyo. Leli vangeli lelishunyayelwa kithi namhla lashunyayelwa nakubantu bakadzeni, lashunyayelwa kakhulu. Incwadi ithi abazange balive noma baliva nje ngetindlebe kodwa etinhlitweni tabo alizange lisebente. Lokusho ukuthi uma livi wena uliva lingafikanga enhlitweni yakho, labanye bayaliva libese liyabalimata kubonakala ngathi nalikhuluma livi ngetono, likhuluma livi ngekungenti kahle kwethu nasisemhlabeni, likhulume livi ngetinto lesingatendi kahle naletingajabulisi uNkulunkulu. Ngoba nawubuka khona lapha kumaHebheru ikhona incwadi lelekhuluma lapha ku chapter 6 lekhuluma ngokuthi wonke umuntu longakholwa akamjabulisi uNkulunkulu, kodwa lokholwako uyamjabulisa uNkulunkulu. Yini lokumjabulisa uNkulunkulu? Lokujabulisa uNkulunkulu kusho lokuthi wena usuke wenda inzandvo yaNkulunkulu, kodwa nangabe ungayendi inzandvo yaNkulunkulu futhi ungayigcini nokuyigcina, kusho kona phela ukuthi awumjabulisi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ujatshuliswa dento letihle, uNkulunkulu ujatshuliswa abantu labahamba kahle. Leli vangeli lelishunyayelwa namhla kithi siyaliva kodwa asilendi. Kungako kunemibango emasontweni, kunetinto letiningi letingendeki kahle akugqokwa kahle nasemasontweni. Nguloko ukuthi sithi nasiliva siliguqulele, singaliva ngendlela libekwa ngayo. Baprofeti bayakhuluma kithi, tinceku tiyakhuluma, kuningi lokukhulunywa, siyaxwayiswa imihla nemalanga. Nami ngiyinceku ngiyabaxwayisa labanye, nalenye inceku nayishumayela ngiyalalela. Mina nginenhlanhla ngithole umusa ukuthi nangabe selishunyayelwa kimi, mina ngiliva ngetindlebe lidlule liye enhlitweni yami, bese ngiyalisebenzisa lokuthi ngiliva ngetindlebe lingalahleki, ngiyaliva libe seliyahlala enhlitweni yami. Hayi njengoba lisho lana ukuthi nakadzeni leli lishunyayelwa namhla lavakala kubantu, kodwa noma baliva abazange balende, alizange lihlale etinhlitweni tabo. Ngifisa lokuthi namhla ngikhuluma ngelivi kuletikhathi tekugcina, tikhathi tetiphithiphithi, kwangathi lelivi lingathi nalikhulunywa libe seliyasisita, lingafani nalabakadzeni leli bathi noma baliva langabasiti, ngoba baliva lokwenda ukuthi lingabasiti ukuthi alizange lifike etinhlitweni tabo lihlale. Baliva nje balithatha lide
ngiyathanza kakhulu ukuthi kwangathi uNkulunkulu angangisida nami nawe akuside la uhleli khona, ngokuthi uthi na uliva livi noma ngabe likhuluma ngesento sakho lesingasikali noma likhuluma ngani. Kuningi lelivi likhuluma, liyakhuluma livi ngekugcoka, liyakhuluma livi ngekuntshontsha, likhulume livi ngebungwadla, likhulume livi ngekungahambi kahle, likhulume livi ngekungakhulumi kahle, likhulume livi ngekungadithobi, likhulume livi ngempakamo. Wena loku lelikhulumela kuthinta kuko lolo kwendako bese likuvisa buhlungu. Kodwa namuhla ngifuna kusho ukuthi alithi nalishunyelwa bese liyakusida, nami lingiside. Langisida nanalo ngisafisa ukuthi kwangathi lingaqhubeka lingiside ngoba uhlala kuNkulunkulu akusiyo ifashion, kuyimfanelo, kuyinto lekufanele imalanga ngemalanga ngiprogress ekwatini uNkulunkulu. Lifanele lingithathe ezingeni lelithile lingibeke ezingeni lelithile. Alisithathe bandla bakethu lisibeke ezingeni lelithile lokuthi noma siliva bese siyalisebenzisa. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, nohlala ngimthanda.